amadoro ni y'umukunga. Ya padema. No. Sabira sala.
Hallelujah. noneho muzi impamvu Yesu mu rubavu rwe havuyemo amazi n'amaraso. Yesu bamutikura icumu mu rubavu. Yesu bamucumise icumu ari ku musaraba. Uyu Mungu we na muremure. Umuroma ava mu icumu yama ari mutikura mu rubavu, hama havamwo amazi n'amaraso. Noneho Yesu Kristo niki cyatumye havamwo amazi n'amaraso? Nuko gira gutyo utaruha. Yesu Kristo w'i Nazareti harya bamufatiye hehe? Abibutse vuba. Nihe Yesu yafatiwe bwa mbere? Bamufata mu gashamba ke, voilà. Hanyuma mu gashamba ke Getsemani Bibiliya ivuga ngo yabize ibyuya bimeze gute? Bisa niki? Amaraso. Nukuvuga ngo Yesu Kristo kumutikura icumu mu rubavu bisobanuye kuvuka kw'itorero. Yesu amanuka kw'isi yaje atwita itorero. Uko mwese arabatwite n'abandi bakristo bose bazabaho, bose Yesu yaje abatwite. Ngo agere mu gashamba ke Getsemani asifiwe. Ngo agere mu gashamba ke Getsemani aja kubise. Niyo mpamvu yabize ibyuya bisa n'amaraso. Umugore wese ugiye kubise aza buri byicaro, aza buri kwagira. Yesu yaravuze uwo munsi, yaravuze ngo data ngo iki gikombe kindenze, ngo ariko ngo ntibuko nshaka, ngo ahubwo bibuko ushaka. Yariko yumva ibintu byakomeye. Imana nayo ikazimusunika ikazimubwira ngo genda uje gucungura abashake. Noneho yaratwite. None muri kwa gutwita aragenda
ndetse nigeze kubona amatungo cyane nk'inka. Inka igiye kubyara iza yerera, nukwerera niko bavyita. Noneho izigira ngo irishe, yakoze umunwa hasi, ikamikuraho, ukabona ikizunguza umurizo, ukazubona kwigenda. Zimwe ndetse zazibyara nko ku musozi wa gatatu, kuko ziba zabuze, ziba ziriko zerera. Yesu nawe bamufata mu gashamba k'Igestemani. Yesu yabuze nk'ibyicaro. Intumwa zarushe nazo zigira gute? Zikaza zimusiga. Petero ni wari inkingi. Petero ni wari umuntu wamwegeraga cyane, ariko yamwihakanye uwo munsi gatatu. Kumwihakana kwa iki? Nukureba ibintu yarahuye nabyo. Asifiwe milele. Haleluya. Yesu Kristo rero ngo agere ku musaraba. Itorero gira gute? Uwo munsi bamuti kwica mu rubavu. Itorero ravuka. Amatoro